Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar, qadrman ko'rarmanlar. Sizlar men Barpı KG YouTube kanalı bizde dunyoning bo'lim urushidan ko'rib жатқан mekendeshler, charbaketler, qo'y suyuvchilar amansizlarmi? Do'stlar, kungi 14-dekabr 2022-yil. Bu sizlar ekranda ko'rib жатқан sol qo'ylar sotiladi. Yaxshilab nazar salib videoni to'liq ko'rib bir dana like knopkasini basa ketingizlar. Jana qo'yalam degan do'stlarmen bölüşü ketemiz. Dostlar, bulardan yaşları 2 tiş, 4 tiş, 6 tiş soluklar. Bağları gelişim var eken. Videonu to'liq ko'rsizlar. Yaxshi çaldırgan yerlerdagi var. Dostlar, bu solukların daregi Жалабат облысы, Сузак району, Барпы айылында турат. Бұл авазга байланышка чыга бересиздер. Өздері дағы сіздерге кеңірек маалымат бере кетет. Телефон нөмірді экран ылдый жағына калтырабыз. Жана биздин каналда биринчилерден болуп көрүп жатсыздар. Лайк баскан жана бизге катталганды унутпаңыздар. Алла насип кылса ушундай жакшы чыгарылыштарды кылып турабыз. Биздин каналды калтырбай көрүп туруңуздар.